CMTC ni segang ya phangni ko chap chikon chake sai khna bai agi puila o seng o je sini self help group seng puila kaisa self help groups na mani yagulo borong no tesha kotor body kes na moi ro federation omoni segang world bank ni phase 1 puila choli hui thangka 2010 ni simi 2019 jora inge ta mo second phase phai tong piro inge agi poro seng tam khlai kaisa self help group khlai ro ne bongno janja ja activities livelihood activities no arinani pondinani walk rinani miketen thaiketen kainai abno seng bongno phurung kintu borok skill ya borok scientific knowledge be khlai meya mane traditional knowledge ba inge ta seng wan soka je climate of change ni tongo tobong ma jinis seng jeta saimea unscientific obono seng scientific ba ke bongno training rana ni bagai inge seng tam khlai agiwo borongno training ni bagi agartala tlang ma thango batte kaisa district matlango ba phatarot langi mathango kolkata matlango tamilnad matlango west bengal matlango inge jotono thangmaya tobongma jaga hongke borok success khlaimaya karon borok training maya aboni bagi sing nayo je permanent kaisa training center community managed kothai bujini community managed training center borok no manage kainai oro ujebung sing self help group maita sak baithang sing basanai dol abo haino sing sak komono tebo phanrana ni bagai sing tabu kaisa training center o jagao sing koyekjona leader rongot langi phataro training de youtube khake borok tabu oro te training ro phaiman inge singo nok ni lai sunani kami ni lai sunani time no basirana ni bagai oro no tongjangnai jat khlainai sing oro training center kaisa khlaika bor oro no tongnai oro no sanai kaham ka training na hoine borok tesa janja activities borok phaimanai karon sini activities tabu main focus ngkanke fishery activities tongo ARDD ne andaro ngkanke ko walk rimani pigari ngke gotri pun rimani ngke backyard poultry au kaisa tongo ngke tahu agriculture horticulture department andaro ngke sing 25 ta crops no tuinai mikateng thaking tung tuinai sing tabu cultivation khainai sing sini group PG producer group rongno singabo chawri ko aboni bagai mo srai tabuk jemon mikateng thaikateng kaine bor alada group sudu abonoti bor training manchina ingke sing borno tlangna nanglia mane aini trainer oro tu bukan kan keno bor joton training mani manka ingke oro tongnani chanani subida jaman sraina abuk teacher nan bagi point to kaise rooms namja karon kabungma sini bukuk jong tongo je basa ganang haimeya ba tewisap abonai nango subida ngo abon bagi borona alada ke oro jotono tongai subida khlainai prai 15 lakh sing tres ni hoite sing rohorka aboni bisingi 11 lakh ni upor khoros ngara kharo tebo tong khote kisa chikon nikon abo tongkho aboni bagaiga ngei ko tini speaker phai inauguration khlai klang thanga khup sakha engka tabu amon pore engka na sing functional khlai mon engke omo 23 ta block tongo sini tribal dominated blocks Tripura o karon sing o project traps sudu chini bukung bararong ni bagi simino samu khlayo 23 ta tribal dominated blocks o nang Jampuijala kaisa blocks engke protect CLF aro kaisa sing model CMTC khlaina प्रत्येक ब्लॉक को kaisa khlai tar mane chini testa target ko inauguration khaida ka officially jepuru khanan chimiya mane jepuru sing reading go training bag program fixing go ka sing program khlai man mane bang reading ba ka muta sar ni sinimung ka aren ka acha ani sinimung ka ke ani bum ka ke jibon te borma ango trust ni state level ni tribal development specialist ke joto training management abarong no bang naikol Sampai.